ngoba uyakwazi ukuba yikho kubalulekile ukuthi uma sisemcimbini enjengaleyi silandele isintu sethu, sisibambe isintu sethu, sisithande isintu sethu, sisilondoloze isintu sethu. Yikho lokho esizama ukuthi sikwenze. Ziningi inhlanganiso abantu bakithi ezikhona phakathi kwethu lapha. Ngizabala ezimbalwa ngiyenzele ukuthi lo baba umdlala ababone abantu abaphakathi kwethu lapha. Ezinye inhlanganiso ngasakambanga wakithi igama lethu hayi lami ngizakhumbuza ukuthi likhona. Ngizabiza ngizwe ukuthi labo babe khona yini. Singabe sibekhona yini abemzilikazi gathering UK. Sicela besukuma abantu bebabone kumbe beze phambili ngapha. Kungaba lula uma bengaza phambili ngapha. Sicela nibuye ngapha bakithi abantu bebone abemzilikazi gathering. Ngoba siyazwelana ngezinhlanganiso. Sibuye sicele ngapha bakithi ziyabuye izinhlanganiso. Sibuye sicele abesiphepha trust uma bekhona nabo lapha phakathi kwethu bebuye ngaphambili. Sibuye sicele izangoma ze-UK uma bekhona kodwa ke ngaba-teachers labo bebuye phambili. Sibuye sicele ivuselelo yamanguni. Ngeke ngamu-teachers umama lapha ube ekhona uMaMkonjeni. Ozabona uMaMkonjeni kumbe uMaMkonjeni ephandle siyamcela phakathi ngapha umama uMaMkonjeni. Siyamdinga. Sibuye njalo sicele inhlanganiso angazi besebekhona lapha abebuthwana uma bengakafiki abebuthwana nxa bekhona libanyenyezele ubakhuluma ngesindebele. But if they are here, the Botswana people, may they come forward please. Botswana, are you here? Thank you. We welcome you. Ibutho lezinkanyezi siyabacela nabo phambili. Ikhona inhlanganiso ye-Bradford. Ngingazi kumbe bakhona lapha uma bengakafiki kusho ukuthi bezafika. Nabo siyabahlonipha, siyazi ukuthi bakhona. Uma kule inhlanganiso engayibalanga ngicela ukuthi uze phambili kube usiveze ukuthi ngubani ngoba kungatsho ukuthi awuqhakekanga ngingaba sengilibele. Ngabe khona inhlanganiso ubaba ukhona laphana siyacela baba phambili kukhangele la ukhangele. Sicela kuye phambili baba Mhlanga. Bengithi lizabuza lizabiza ubaba omdala. Hayi ngoza bethula. Ubaba uMhlanga ngasikhumbuze ukumele inhlanganiso. Umele izimano ubaba uMhlanga. Inhlanganiso zinengi bakithi ngizibambe ezinye ngazi yazibala. Umele izimano. Zinhlanganiso zakithi zonke lezi bakithi ngingazi kumbe kulezinye izitshiyileyo. uMaMkonjeni sisamdinga usecathile. Zinhlanganiso zakithi, inhlanganiso zesizwe baba Mdladla. Ukukalanga bese ngikhohliwe ngoba ugogo ngesikhalangeni. Ibukalanga sebefikile yini kodwa basitshelile ukuthi bazaba khona lapha. Abebukalanga nabo abebukalanga. Siyabonga bakhona phakathi kwethu. Sibuye njalo silabathandazeli labafundisi ngingazi kube sebefikile. Uma abathandazeli labafundisi bekhona nabo siyabacela phambili. Baba Mdladla nduna isizwe
naba abantu bakho phambi kwakho lapha baba zinhlanganiso zakithi lezi esisebenza nazo sihlanganiso lingakhangela ngapha bakithi kubaba uNdladla inhlanganiso zakithi esisebenza nazo sisebenza ngokuhloniphana sisebenza ngokubambisana sisebenza ngothando la ngokudedelana. To our friends from Botswana, we recognize you. And we have Botswana people in our country. We are the same people. And feel at home here. And you are welcome. Siyabonga induna yesizwe ubaba uNdladla uzathola ithuba njengobaba wethu elapha uzakhuluma nani lonke uma esethola ithuba lokukhuluma. Kodwa wakathesi ke ingakahlali phansi ngicela ke ngishaye iculo kumbe singaqalisa lele bukalanga diko kani wethu kalanga kani wethu bukalanga diko kani bukalanga diko kani wethu Yeah. When they are thinking of a song, singabuya ngesipese sichaya elinye evelela kumzilikazi. Mzilikazi isifakelele iculo singakahlali phansi bakithi imfundo yethu lutshwana. Bakhona bemzilikazi abafakela iculo mele bafakela besacabanga singathi sibuye kuSiphepha Trust mama I can give us just one song, just for 1 minute. Dumela.